kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisitse kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona ka botlalo, re tla lekola tse itlhomeng pele. We do have a huge challenge, as you are aware, with our porous borders, and that is the reason why we have inaugurated the BMA to respond to that. It has also brought technologies to be able to respond to that. Afrika Borwa e sebetsa le dinaha tsa boahisane ho ntlafatsa tshireletso madibohong ho thibela melata e seng molaong. The bail is fixed at an amount of 70,000 rand each person. Mohwebi Jose Banyoni le baqosuwa mmoho le yena ba lokollotswe ka beili ya diranta tse dikete tse 70 motho ka mong, mme ba tla boela ba hlahella kgotla hape ka kgwedi ya Loetse. Food is not so much that we have had a food shock, but we expect that to be coming. Kauleleng komiti ya maano a ditjhelete ya banka reserve e leng MPC e nyollotse sekgahla sa tswala. Was to come back to South Africa, and my main goal was to get into the Bafana squad. Ditaba Bradley Cross o re motlotlo ba karolo ya sehlopha sa Bafana se yang tlhodisanong ya mohope wa lefatshe. Mo idumela re boetse ra omela kwano kanaleng ya mantla SABC 2 le SABC le hae ke Thato Hlanyane, mme ke tla di hasa ka kopanelo le Agustin Letlalo. Lekala la taolo ya madibohong le re le thibetse dithethefatsi tse ka balwang ho diranta tse dibilione ho kena kwano Afrika Borwa. Taba ena e tadingwe e le ketsahalo e entseng nalane. Ho sa le jwalo letona la tsa matjhaba Ronald Lamola le re mmuso o ntlafatsa mehato ya ho thibela melate se molaong kena kwano naheng ena ka ho sebetsana le dinaha tse akgang ka hare Mozambique, Eswatini hammoho le Lesotho ho kenyelletswa le police kapa sepolesa sa matjhaba sa Interpol. We do have a huge challenge, as you are aware, with our porous borders, and that is the reason why we have inaugurated the BMA to respond to that. It has also brought technologies to be able to respond to that, and Home Affairs is in the process of appointing inspectors, immigration officers, about 10,000 of them, including the labor inspector by the Department of Labor. That is to upgrade our capabilities. And Home Affairs, as you are aware, have reported that they have deported about 500,000 people since 2023. So there is indeed work in progress, which is not enough, but it is there. There's a good foundation that we should build from. Beso makgatlela kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho kwano kanaleng ya SABC 2 re boetse re le amohela. Re ne re tshohla taba pele re ya mabenkeleng ya ditaba tse etsaetseng jwale re shebile madibo a BMA mo teng re buisaneng ka ho tshwarwa kapa ho fumanwa ha dithethefatsi ho tse ding tsa dilori tse neng di kena kwano naheng ya Afrika Borwa, mme re tla buisana le motlatsi wa mokomishenara wa BMA yena ke Mmemme Mogotsi. Mme ere ke wa moela kwano ditabeng tsa Sesotho. Ke Ditaba mabedi ba SABC. Ke lebile haholo ha o ka re hlalosetsa haholwanyane ka o teba hore na lori e fumanweng e palamisitse dithethefatsi e kene ka nako mang kwano Afrika Borwa, mme e fungwane jwang? Wa tshepa lori ena ke lori e keneng bosiho ko le dibohong la Beatrice. Ne le lori e ne tswa Malawi e tla Afrika Borwa. Ho le jwalo lori e fihlile o tseba hore Beatrice ke le dibolele hore le sebetsa 24 hours. O re tshwarela mohe e ka re lahlehetswe ke mme re tla boela re khutlela ho yena hape ka le latelang. Ha re tswela pele ka ditaba tsa rona ka jeno re bona jwala ha le qwetha la ile mohwebi ya tsebahalang ibile ile monga ditekesi Jose Banyoni le re ha le sa tla latela kopo e potlakileng ya lekgotla le phameng la dinyewe ho thibela botjhutjhisi le sepolesa ho kenya tshebetsong lengolo la J50 la ho tshwarwa ha Banyoni le baqosuwa mmoho le yena.
Mohwebi Joe Sibanyoni le baqoswa mmoho le yena Mvimbi Masilela, Filimoni Msiza le Bafana Sindani ba ile ba inehela seteisheneng sa sepolesa sa Delmas kajeno hoseng. Sena se la ka mora hore maqwetha a bona a ile a kenya kopo e potlakileng ya ho thibela ho tshwarwa ha bona. Worship is actually compiling her order. Of noteworthy is the following. This too is by mutual agreement. Accused number 1 and 4. Accused 1 and 4 surrender the gadget to the investigating officer. Tomorrow, I am told that the instructing attorney will avail the said gadgets. I think if they can present us with a search and seizure warrant for the gadget, then we're happy to discover it. But in the absence of a search and seizure warrant for that particular gadget, we're not able to discover it. Moqoswa o tobane qoso tsa bobodu le ho pata mehlodi ya tjhelete e balwang diranta tse 2 tsa dimilione mme ba lokolotswe ka beile diranta tse 70 motho ka mong. All the applicants have satisfied their honors that the interest of justice permits their release on bail. Bail will therefore be granted. The bail is fixed at an amount of 70,000 rand each person. Leqwetha la baqoswa le boetse la netefatsa hore ba tla lahla kopo e potlakileng ya lekgotla le phaming ya ho thibela balaodi ho tshwara baqoswa bana. Komiti ya maano a ditjhelete ya Banka Reserve e leng MPC ka bokgutshwanyane e fihletse qeto ya ho nyolla sekgahla sa tswala seo se thatong se neng se tsejwa ka hore ke repo rate ka 25 basis points e leng se nyollotseng sekgahla ka dipersente tse ka bang tse 7 kaofela. MPC e re tshwenyehile haholo ka hore tshabo e nngwe ya maemo a lehodimo e leng a komello a ka nna a ama inflation ya bareki. The food is not so much that we have had a food shock, but we expect that to be coming because of the following. Firstly, we're lucky that our planting season for the summer crops was already done before the shock was done. The winter crops would feel it, but agriculturists tell us that they are not as demanding on fertilizer as the summer crops are. And so, if there is indeed a food shock, that's why we modeled the El Nino. If there is that shock, that will be an additional shock. There was another significant petrol price hike in May, which suggests that May's CPI inflation could be beyond 4%. And then there are the second round effects as the fuel price increase filters through as an input cost into other product prices and drives them up too. And the Reserve Bank will be concerned about the second round impacts, inflationary impacts, which can get passed on to the consumer. An increase in interest rate will put more pressure on businesses because it means their loan repayments go up at a time when many are already dealing with high fuel and running costs. Mohi o ntse taba ena pele re tla buisana le setsebi ditabeng tsa moruo yena ke ntate Simon Mohapi. Ntate Mohapi re leboha ha ile mona re file monyatla buisana le wena ka jeno re a omela kwano ho SABC2. Khotso Austato ke dumedisale balatedi ba batle ba SABC2. Re ile ra bona pejana ha letona le mana ditaba tsa manang le sekgahla kapa ho nyollwa ha sekgahla sa moruo mme re ka botsa ho tswa wena jwalo ka setsibo rena ho nyollwa ho ha tswalwa ka mora dilemo tse ka bang tse 3 ha ebe ke sa fotse ho ama bareki ka tsela e jwang le baahi ka kakaretso mme ke diphetho dife tse re ka di lebellang. O ne pele khaitsedi e sele le motse 3 mo ne re fumana di interest rates tsa rona di batla di kokobetse di le ka tlasa taolo fela ho ya ka maemo a sa jeseng monate mane the Middle East re iphumana jwale se re le ka mosing di interest rates di nyolotswe ka 25 basis points o bolela hore the repurchase rate leng the repo rate is a 7% mme the prime lending rate is a 10.5%. Hona le mahlakore a mabedi o tla hopola hore
go na le batho bao ba nang le dipoloko, savings and investments. Dipeeletso tsa bona o tla fumana hore di tla ja monate. Re bua ka dintho tshwana le bo di fixed deposit account, ordinary savings accounts, re na le di money market. O tla fumana hore batho bao e leng account holders kapa di investments in those categories bona ba tla ja monate hobane meputso ya bona e a nyoloha. Ke hore the returns on the investments di a ntlafala. Fela batho bao o tla fumana hore ba tla imelwa ke bao ba nang le dikoloto. O rekile ntlo through a mortgage bond, mme di-payments tsa hao, repayments kgwedi le kgwedi, o tla fumana hore jwale di a nyoloha. O na le koloi le yona o rekile ka sekoloto mane bankeng, tlo fumana hore jwale ditefelo tsa teng le tsona di a nyoloha ka baka la di-interest rates tsena tse ileng hodimo, di-overdraft, di-business loan, hape ho na le di-personal loan. So ke ka ho kere mahlakore a mabedi fela tjeka the governor of the Reserve Bank a hlalositse a tsheheditswe ke the Monetary Policy Committee, the MPC, e nang le 6 members kapa ditho tse tsheletseng. Ba bane ho bona ba itse ha ba nyolle di-interest rates nakong ya jwale ka 25 basis points, fela ba babedi ba ne ba re a re skeng ra di nyolla, re tla bona ha kgwedi ya June e fihla mme re bona hore di nyolla ka nako eno. Fela taba kgolo ke hore hopola hore the mandate ya the South African Reserve Bank ke hore ba laole inflation, mme ke ka ho utlwa le the governor a batla tshwenyehile ke maemo a inflation. Kgweding ya April e re tswang ho yona, inflation ya rona ke consumer price index e nyolohile ka 4%, fela kgwedi pele ho mono ka March e ne le 3.1%, mme o tla fumana hore inflation hobane ke molaetsa o tliswang ke hore the cost of living e batla e le hodimo, ditjeho tsa rona di a hodimo, e ka ba di-transport cost, e ka ba mabenkeleng re ka di-groceries, o isa bana dikolong. Hape ka lehlakore le lengwe o tlo fumana hore re na le ntho tsena tse re di bitsang di-administration costs, ditjeho tsa motlakase, electricity, ditjeho tsa metsi, ditjeho tsa telecommunications, le tsona o fumana hore di a nyoloha, mme ntho tsena kaofela di batla di imela dipokoto tsa rona austato. Ya utlwala ntate Mohapi o hlalositse ka boqhetseke e o ka kgothaletsa Maafrika Borwa mohlomong ho sebedisa mokitlane ka mokgwa o jwang e le ka ho qoba mohlomong ho nyolla ho hong hape ha se kgahla sa tswala nakong e tlang. Nka o netefaletsa fela hore it's not the first and the last time re tlo fumana di-interest rates tsa rona di nyoloha. Kgweding ya June o hlakile hore hobane inflation ya rona e santsane e le hodimo, kgonahalo e kgolo ya hore the governance a tsheditswe ke the Monetary Policy Committee ya hae o tla boela a nyolla di-interest rates, mme hona ho tliswa ke hobane ditjeho tse tliswang ke oli e tala, Brent crude oil, o bola rona re le naha ya South Africa ha re bahlahisi ba oli e tala, re reka oli e tala dinaheng tse ka ntle haholoholo hona ho the Middle East, bo Iran, bo Iraq, Saudi Arabia, ke dinaha tse kgolo tse batlang di ntsha oli lefatshe ka bophara, mme re reka ho tsona hore oli eno e tle ka hare ho naha ya rona ya South Africa. Re tlo tshwanela hore hlokomela hore ditjeho tsa teng di batla di le hodimo. Nakong ya jwale ntse re bua ka hore oli e tala, barele e le nngwe it's over $100. Ka jeno ke ne ke shebile dipalo tsa teng e tlasenyana ho $96 a barrel, fela e santsane le hodimo. Re tswa nakong tseo re boneng oli e tala e ne le mane mahareng a $60-65 a barrel, e ne batla e le ka tlasa taolo. Fela ditjeho tseno hopola hore ke yona ntho ene re bitsang the imported inflation. Ha re reka oli e tala re importa e kena ka hare naha ya rona South Africa, ke tsona di-import tseo re buang ka tsona, fela oli eno e tala re sebedisa kae? Di-transportong tsa rona, ho na le dikgwebo tse kgolo, di-factory tse kgolo tseo di sebedisang oli e tala hore ba kganne metjhini ya bona, di-factory tsa rona di laolwa ke oli e tala, mme ditjeho tsa teng ha di le hodimo ebile ranta le yona e fokola, o fumana hore ntho tsena di imela economy ya naha ya rona South Africa. Mme ho setseng fela ke hore the governor of the Reserve Bank le the Monetary Policy Committee hore ba laole inflation, ntshwantse ba nyolle di-interest rates. So kgonahalo ke hore ha maemo a rona santsane a dutse a sa jese monate tje ka lebaka la hore dintwa ntse di tswela pele man the Middle East, re tlo iphumana ntse re imelwa. Mme hopola hore ha re ntse re imelwa jwalo
re bua ka ditjeo tsena tse yang hodimo, di-transport cost, theko ya dijo, theko ya diaparo, ditjeo tsa rona tsa di-repayments tsena tse ke buileng ka tsona, dikoloto tseo re nang le tsona, re tshwanetse nne re tswele pele re lefela dikoloto tseno, fela re tlo haellwa ha bohloko fela hobane ha se maemo ao re neng re a lebelletse, mme ha hona mang ya tsebang hore taba ya the Middle East ebile ke sa lebale Ukraine le Russia le tsona ntse di batla di imela lefatshe ka bophara, including naha ya rona ya South Africa. Ka ho ba mamedi ba rona ba tla tshwanela hore ka nnete ba hlokomele tshebediso ya tjhelete le hore ha ditjeo ntse di a di nyoloha, hopola hore ntshwantse o leke hore o bona hore budget ya hao o e laola ka tsela efe e le hona hore re leboha haholo Ntate Mohapi ka lebaka la nako, re leboha haholo ha o buisane le rona, yena ke setsibi ditabeng tsena sa moruo mmuhi, mme a re hatela pele jwale re tla bo hore na mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona ha di a sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha ne hweba ka $95 barele. Dipapading teng mapalamorao wa Kaizer Chiefs e leng Bradley Cross o re motlotlo hore e tlo ba le kabelo sehlopheng se kgethilweng ho ya emelana tlhodisanong ya mohope wa lefatshe. Bruce o kwešiša gore ga go bonolo go baraloki pele go phatlalatšwa maina a bao ba yago tournamenteng ya boditšhabatšhaba, gomme o tshepa seo a se dirilego moletlong wa maabane e le selo se maleba. For me, I think it should be worse for the players if yesterday afternoon I told them, look guys, go home because you're not with the 26. Bruce o kgethile sehlopha se matla le ge baraloki ba 14 bao ba lego sehlopheng ba le ka fase ga mengwaga e 25. Bruce o tletše tshepo, o akareditše moralo ka morago o lwethu Makhanya. Yeah, I believe I have all the qualities to play in that position, and I don't think I'm here to compete with anyone, because I believe everyone in this team has the qualities to be here. Yo mongwe wa baraloki ba baswa mo sehlopheng ke moralo ka morago wa Kaizer Chiefs, Bradley Cross. Since I was young, I was in the youth setups. I think under 20, I was at the age of 16, and then I went overseas. It wasn't easy, obviously, that side. There was a lot of competition. And then my decision was to come back to South Africa. And my main goal was to get into the Bafana squad. Barati ba kgwele ya maoto mo nageng ba ntšhitše maikutlo a bona. Squad se ka mokgwa ba se kgethileng ka gona ke a sa nthabisha gagolo. I'm not really happy because I feel like he left some very important players. We have players that can have a good impact on the squad. Players like Tembinkosi Lodge. Go sa le bjalo Bafana ba tlo raloka papadi e nngwe pele ba kgatha tema dipapading tša sebjana sa lefatshe. Afrika Borwa e tlo raloka kgahlanong le Nicaragua ka Soweto pele ba leba ka Mexico ka Sontaga. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Johannesburg. Mohi di ne di hlophisitse hakala tsa kajeno tlo re inele matso metsing o teng re ileng ga qhiletsa tekniking itswe e khotshwa e le maoto a mane kopana le moifatswana o sane horeng ena kwano SABC 2 le SABC le hae ha jwale bolipipwa latela ka lefu mutaung funaning. Tato ka tsedi ke le boba bo himadume ho tsapele pila Philip Simbagen o tlakile ho rolwana ha o pletse beletsweng a sentse re shibile hona o tla hona ka mbombela o tla feta hona ka haro kapa boshabela lona ka ro kapa bophirima itle fela marumo la maneng ba ho shibile mabopong a ka ro kapa bophirima itle pula tse sa enkai di hlahelle hona le ha re sentse re shibile hona ka ro ka bega ho sana o tlakile hore pula tse hlakileng tle hlahile bele hona o tla ka mbombela o tla jalo hona o akaretsa boholo ba ka Natala sentse ke sa lo hona ka ro ka bega empa sentse shibile hona ka kapa bophirima itle fela marumo la maneng tula tse
kgethileng boholo ba naha ha o pula tse buletsweng dikgateng teng mahloko di ale ha sa motho ho tla kile hore boholo ba Gauteng ho tla hlo ho ifutuma fela ho sa nka re shebile hona ka Pretoria sentse le hona ka Johannesburg dikgate di fitla fela ho 20 a metso e meraro kaofela ya re bala ka thaka ha re ho Limpopo le teng ho hlakile hore o tla hlo futhumala boholo ba dikgate di kaudungwana fela ho 20 a metso e mehlano mpra shebile hona ka Mesina le hona ka ro phala borwa o tla hlo tshese hona ha isale dikgate di fitla fela ho 30 kaofela ra se shebile hona ka Carolina re se tsebela hona ka ro Emelo ka mafatsa fane a itsheleng fela a Adatu ma tla kile hore tla hlopole a re shebile ka mashishini hore ka skukuza sentse ke sebela hore ka re mobela le teng tla hlotshetse hona ha isa le khrate di fitla fela ho 30 kaofela re shebile Fryhead o tla jela ka Peter Maritzburg di khrate di kaudungwana fela ho 20 a tsemhlano ho paka ro tla hlo ifutumale a re shebile ka Kokstad Simba ka jeno le ona sano se nghlokomile Fryhead tla hle ho 10 ho fitla ho 20 kaofela pakang hore tla hle ho futumale Komani le tsetshele ho lo hona ka ro Maletswai ho akaretsa hore province ya hore ka ro ka boshabela ho hlakile re tabel tlase fela ho 20 ho pakang hore ho tla hlo o ipholle fela ho sa enkae ha re shebile hona ka ro kapa bophirima se shebile ka First West le hona ka Linksburg ka marumo le mane le pule fela tse ihlakile re shebile ka Rivers Daily le teng ho hlokomela hore tla hlo itshetse fela ho itekana tse dikgrate di fitla fela ho 20 a mtse emene ka ofela re shebile a Pentene le hona ka hare o Kurumane le teng ho tla hlo itshetse fela ho itekana tse Calvinia le hona ro ka Sutherland tla ka fela ho pedi ho fitla o le 10 le mtse e re ka ofela ha Free State ha re shebile hona ka Bloemfontein o fitla hona ka Bothaville le teng ho hlokomela hore fela re kgrate di tla fitla fela ho 20 a metsi e mmena ka fela pakang ho tla hlophole a re shebile hona ka tabolela Kharipu le tla qala fela ho hlano sentse ke sola hona ka Fepena re teng ka fela ho tshelela ho tla fitla fela ho 20 ho pakang ho tla hloiphole fela ho sa nka bolo bana sa se le teng re kgati di kaudungwana fela ho 20 a metso e mehlano ka fela for autos dal Mafikeng sentse ke sola ka Tosca hona ka Frapeko le hona ka tang ho hlokomela hore o tla jetse fela ho itekana tse mabuisa pele pele ya kalo a be etso khotso